darsu kat e nder fasulu sadisi on toujours darsu nayabon rabi an toɓɓere nayaɓere nden e nedije ko goɗɗo ne oranta musidɗo makko julɗo an yasata ko nde o tawete janazatahu fure on ida mata si o maayi li qawli sabu mako ne laaɗo sallah sallam haqqul muslim ala al muslim khamsun haqqe julɗo e dow julɗo ko ɗi joyi ruddu salami ruttugol salminago wa iyadatul marid wa itba'ul janaiz wa ijabatu dawa tashmitul atis en firi ɗum ɗo en firitike ka darsu feƴƴuɗo ko ɗum woni ɓay ko darsu arano on ni ɗo ko fuɗɗode nin to taw hara woodi ɓe jentaki darsu ɓawojo on firen haqqe julɗo e dow julɗo ko ɗi joyi ruttugol salminago so salminima no heewi e julɓe bo ɓennata assalamu aleykum ɓenna eyo on jarama ma wiyaɓe assalamu aleykum ɓenna awa na laato on ɓeɗo ɓe hiwritaki ma wiyaɓe assalamu aleykum ɓe deƴƴa hokkotode ɗum ko nambara ɓe salminaki wa yadatul marid e dargol nawɗo wattu ba'ul janaiz e ɗowtugol fure wa ijabatu da'wa e notagol noddandu wa tashmitul atis e ilnutugol illu a wiya buyɗo assalamu aleykum ɓenna no way ça va comment ça va ɗum ko ella siɓe sikkiɓe fini ɓe ɗanike ko ɓe ɗaniɓe khamisan jabun ɗum an yubirra qasamahu nde o ɗigganta wondore makko nden ida agsama alayhi so wondanimo fi shay'in fi hunde wa kana tawata nden hunde la mahdura fihi wona duwane renede mo fa yaf'al haray ko yo huuma halafa lahu konko o ya wondanimo min ajlihi sabu makko hatta la yahnatha fi yamini fi wata o yan e wondore makko nen ta o waɗay kaffara masalan minna heko am wallahi hande ka kan hirtoto ɗen ɓa andi ɗum yawgol hirto kan wona hunde harmunde etoɗa ara hirto ɗen ka an fi wata mi yan e wondore mami okkorama inna jaɓata minna wallahi a jaɓaygoy sifa ɗin piiji ɗon fo ayi e goɗɗo no inna wallahi jaɓu o ya inna wallahi mi jaɓata andi ɗon ko forcément goɗɗo e maɓɓe yanayi e wondore ɗum ko angal faamu ka dina noon si o huɗike ko ya wallumo hara huɗande makko nden bonali na an kadi ya huɗo watta ɗon en faami ka وذلك دون لحديث البراء بن عازب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمريمن بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم بمعنى أولو غلطونيا وإجابة الداعي إنوتا غل نودان وإفشاء السلام سادسا جيغابون أن ينساله كنت ولا أنت مريد إذا استنصحه وصودا بريم ولا بريد في شيء هون من الأشياء مردي بيجي أخي من فعلا يوغل دو دشين ما من فعلا يوغل دو دبي إنه haray sodugol biye Air France e sodugol biye nokkel kaari ko honno ɓuri moƴƴude ene yahugol jipporoya nokkel kaari e jipporoygol nokkel kaari ko honno ɓuri moƴƴude ene sodoygol marchandise hunde kaari sodoygol marchandise hunde kaari ko honno ɓuri moƴƴude ene ambarkugol dolle mum ɗen e o compagnie ɗo e ambarkugol e o kon ɗum ɓuri moƴƴude laaɓanamo reedu ara waɗade jamfa ko misal to mi waɗi dendanangal piiji ɗin no naati ɗon on faami ka aw amri ma ɗum yamirore kala fiyake min al umuri modde fiyakuji bimana unnaha yubayyin bimana annahu no kanko on sella annahu no kanko ɗaɓɓiraɗo laaɓareeɗo on yubayyinu lahu o ɓanginanaymo ma yarahul khayra kala moƴƴere ko yi kon fi shay'i hunde nden ɗon awi sawaba ma sawaban fil amri e nder ɗen fiyake wa dhalika ɗum li qawli sallallahu alaihi wasallam ko sabu mako ne laaɗo idastan saha ahdukum si goɗɗo mo ɗaɓɓiri on si ɗaɓɓiri on laaɓareedu akhahu musidɗo makko falyan sahala haɗa yo laaɓanmo reedu de haɗa yo laaɓanmo reedu wa qawlihi ad-dinu nasiha dina kanko laaɓodiral nani wa suila ne laaɗo landa liman kombo noon woni ko laaɓantoye reedu faqala nelaɗo maki lillahi wa likitabihi ko Allah e deftere makko nden wali rasuli e nelaɗo makko on wal a'imma wali a'immatil muslimina e hawreɓe julɓe ɓen wa ammatihim e hedditiɓe julɓe ɓen fof wal muslimu julɗo on qat'an furay min jumlatin ko jeeyaɗo e dental ɓeɗo saabi an jeeɗa ɓurno an yuhibba lahu kon do yiɗanta musidɗo makko ma yuhibbu li nafsi kon ko yiɗani hoore makko wa yakraha lahu o añana musidɗo makko ma yakrahu li nafsi kon ko añani hoore makko li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo la yu'minu gomɗinta few ahadukum goɗɗo e moɗon hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ha yiɗana hoore makko ɗim musidɗo makko kon ko yiɗani hoore makko wa yakrahu lahu o añana ɗimmo makko ma yakrahu li nafsihi kon ko añani hoore makko wa qawlihi e mako ne laaɗo mathalul mu'minina misal sifa gomɗinɓe ɓen fi tawadduhim ka welditigol maɓɓe wa tarahumihim e ka yurmodiral maɓɓe wa ta'atufihim e ka newodiral maɓɓe ka mathalil jasadi koyo wa'uwa ɓandu idha shtaka si wullitike awaligoy si musama aduwun teral
tadaa lahu nuddindira nayi e ngal teral ɗon sa'irul jasadi dendanangal ɓandu ndum fop bisahari ngongre wal humma e museende fi ko kollum woni musude on tigi ɓandu hedditindu ɗum fop mayru ndu musa e ndu ɗanotako ndu innata hoore nden do innata modi yande ɓay kaka koyɗe ley woni musude jokken haaju men wa qawlihi e maako maɓɓe almu'minu gomɗinɗo lil mu'mini wonande gomɗinɗo kalbuniyan koye wawo maadi yashuddu ba'du badan hara yoga e mum tiiɗina yoga saminan jeetata ɓum ɗum an yansurahu ko nde o wallatamo wala yahudulahu hara o hoynalimo fi ayi mutinin e kala nokkeli ihtaja fihi ɗi o hatojini ballal e muɗum ila nasri faade e wallegol wa ta'yidihi e sembingol mo le gawli sallallahu alaihi wasallam sabu maka nelaɗo unsur akhaka zaliman aw mazluman wallu musidɗo ma on foti o toñi foti o toña wa suila alayhi salatu wassalam nelaɗo landa an kayfihi nasrihi fi mbaadi wallugol mo wahwata kanko zalimun o toñi simo toñi non konno wallirte fagal nelaɗo maki anta akuda fawqa yadahi ko ya yaw jogitoɗa juuɗe makko ɗen ittamo e toñe ɗen bi ma'ana tahjuruhu heedamo sakkoɗamo e toñe ani zulmi e toñe ɗen wato hawwilu ɓisoɗa bayna wa bayna fiili hakkude makko e golle bonɗe ɗe on wadde ɗen wiya a watta ɗum few fadalika nasruka lahu ko ɗum woni wallugol makko sa walli goɗɗo ha o acci bone on le so accalimo kaka yiite o yahay noon ko ɗum woni sa walli goɗɗo ha o yirtike ka yiite ɓawo fokkitinge est ce que ballal ɓuray ɗon la abadan kono argol wiya musidɗo mum ɗum wakkilo o ko ni way a luttini musidɗo ma o wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam almuslimu julɗo akul muslim ko musidɗo julɗo wala zilimuhu o duwaka mo toñude wala yahduluhu o hoynatama wala yahqiruhu o yawitotako mo wa qawlihi e mako nelaɗo ma min imrin ala e neɗɗo muslimin julɗo yansuru musliman wallowo julɗo fi mawdin e nokkure yuntaha ko fihi nde wonno wirtade e muɗum arduhu teddungal makko ngal nde wonno ɓortade iwa teddungal makko ngal o walla mo ha ɗum ronka waɗude wa tustahallu fihi dagine e nder on nokku hurmatu teddungal makko ngal o walla mo ha ngal teddungal ronka dagade ɗon illa nasarahullah sowna Allah wallaymo fi mawtinin e nder nokkeli yuhibbu ɗi o yiɗi fi e muɗum nasarahu ballal ngal ɗi o hattojini ballal moƴƴa wa ma min imrin ala e neɗɗo khadala musliman hoynowo kadi julɗo fi mawtinin e nder nokkure tunta hako fihi nde tawata ɓorete e nder mayre haramatu teddungal neɗɗo on illa khadalahullah sowna Allah kadi hoynoyemo fi mawdin e nokkure yuhibbu fihi nde o yiɗuno e muɗum nasrahu ballal Allah ngal kama to dino to dano akhi kono ñawlinirɗa o yoɓirteɗa goto sankata foñe wa amaro abadan wa qawli e mako nelaɗo man radda an irdi akhihi kala duñuɗo aligoy kala defanduɗo ga e teddungal musidɗo makko on hari ngal fokkitama tuusede raddallahu Allah rutta en waji e yeso makko on annara yite ngay yawmal qiyamati nyande dargal tasi an jeena ɓum ɗum Allah ya massahu bi su'in ko nde o memirta siɗɗo makko on ko boni few aw yanalahu ma o memiramo bi makruhin ko aña wa dalika ɗum noon li qawli alayhi salatu wassalam ko sabu mako nelaɗo kullul muslimi kala julɗo alal muslim haramun no harmidamuhu hibbugol ƴiƴam makko ɗan ɗum woni barmingol mo wa maalu e jawdi makko nin ɗum woni bonnugol ndi ma jattugol ndi ma wujjugol ndi wa irduhu e teddungal makko ngal ɗum woni hayfingol mo ma wirtugol mo wa qawli e mako nelaɗo sallallahu alaihi wasallam la yahillu daganaki li muslimin julɗo in yurawwi'a nde o aynitata muslima musidɗo makko julɗo o ƴewtomo o tefamo fi o humpitomo wa qawli e mako nelaɗo la yahillu hanana li muslimin an yushira nde o sappanto ila akhihi faade musidɗo makko on bi nazratin darɗe tu'dhihi lorrayde mo wa qawlihi inna Allah la yakrahu mo ani adal mu'minin lorrugol gomɗiɓe ɓe wa qawli alayhi salatu wassalam al muslimu julɗo man salima al muslimuna ko on mo julɓe ɓen daɗi hisi min lisani morde ɗengal makko ngal wa yadi e juuɗe makko ɗen wa qawli alayhi salatu wassalam al mu'minu gomɗinɗo man aminahu al mu'minuna ko on mo gomɗinɓe ɓen hooli ala anfusihim e dow hoore maɓɓe wa amwalihim e jawle maɓɓe ɗen haray ɓe hooli e wonkiji maɓɓe ɗin no daɗi jawle maɓɓe ɗen no daɗi e jungo oɗo haray kon wiyete gomɗinɓe tashi an ashiran sappa ɓum ɗum an yatawada lahu ko nde o yankinantomo wala yatakabbara alay haraw mawnintinaki o hotoronno hoore makko wa alla yuqimahu e haraw imminalima min majlisi e jonde makko almubaha daginde li yajlisa fi yo kanko aro o jooɗo ɗon li qawli ta'ala wala tusa'ir khaddaka wata yiilu kuupi ma ɗin
yufinadi linnasi wonande be wala tamshi fil ardi marhan ta yaru kaledi bungugol inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wali qawli yasammakum la sallallahu inna allaha ta'ala an alla tedu towdon aw ha wahini ilayya faade an sukun tawada o yankinore hatta la yafkharha haraman to tako ahadun ala ahadin wa qawli ma kun la do ma tawada ahadun lillah goddo yankinanaki Allah ha hande illa rafahu Allah ta'ala sinala towdon bantaymo walima urifa sabuko anda kon anho e makko kanko nela sallallahu alaihi wasallam min tawadu imurde yankinare makko li kulli muslimin fi kala juldo wawa ele ko kanko sayyidil mursalin horejo ne labbe tayno goddo no towni to no manto aray ko nela do burno handude dum wa min annahu kadi no kanko min ka deftere anga ko be woni masude ko unnahu aray dammo on sella ko fatha on selli wa min annahu kadi kanko kana ulati ke la ya'naf onifinotako e hore goddo onifinta goddo wala takabbar o mawnintinotako an yamshiyande o yata mal armara onifinaki kanko la ya'naf onifinaki wala takabbar o mawnintinaki an yamshiyande o yadata o seppida mal armalati wondude heynibe keengube wal masakin e miskinabe wegdi hajata ma hunta hajuji mabbe dum kanko tay dum wona hoyende non e jungo makko o waday wannahu non elaado gala be maki allahumma hini wurna miskinan ko miskin wa amtini wa amitni warala miskinan kad ko miskin wa shurni immintino yalam fi zumratil masakin e dental miskinabe enen mi toranta ko ende yo Allah wurno en ko e miskin iman men on hewta hane laado e ruudagol men e aduna hewta kadi hane laado min nata yo Allah wurno en ko e miskin toranta ko en non Allah ma yo Allah waren ko e miskin mi tortono yo Allah wurno en ko en julbe yibbe makko risube albube kadi yo Allah waru en hara ko en yibbe makko risube aldube yo Allah immintin en hara ko en yibbe makko risube aldube amin anada en aljanna bi salamin wi amin allahumma amin wa qawli ma kun la alayhi salatu wassalam la yuqiman ahadakum tagoddo mon immi rajulan gorko de min majlisi ka jonde makko thumma majlisu fi refti kanko aro jodo wade tak walakin kun tawassahu yanye on fo hejon watafassahu yanyo on fo modon hejon wata jodi ben kadi wi udirata goddo go kadi ara dum kadi ko ella al hadi ashara sappo e go on alla ya hajurahu ko de tawata o tajjota ko musiddo makko akthara min salasati ayamin burbal tati li gawli rasul sallallahu alaihi wasallam la yuhillu daganaki li muslimin jul an yahjura de tajjoto akhahu musiddo makko fawka salasin buri balde tati yalta giyani tawahi be fotta fa yaridu hada wa yaridu hada oda durno oda kadi durno oda dum hana wa khairu ma beedi do don ande ko mo buri mojjude alladhi kon yabda bi salami adi do hiwrade o yaw haray non enen kon don wieten luuti kon non wiete o jaasi kono ko buri mojjude ngorgu labaka kadina yeto wa qawlihi e ma kun la do sallallahu alaihi wasallam wala tadabaru wa tan huccundir wa kunu ne ibadallahi jiyabe Allah ikhwana nene gotobe fatta dabur koni huccondirgol huwal tahajuru ko do woni tajondirgol wa yuta kullu muslimin ende kala juldo jonnata duburahu duburu makkon li akhare oya muridan an hodurno athani ashara sappo e didi on Allah yahtabahu ko de o nyoata mo few aw yahtagirahu ma o yawitomo aw yu'ayibahu ma o aybinamo aw yaskhara minhu ma o jalamo aw yanbizahu ma o jammamo bilaqbi su'in jammore bonde no selli ga goddo jammore mojjere hono jammugol goddo labado hono jammugol goddo mojjo hono jammugol goddo gando hono jammugol goddo lando hono jammugol goddo kildudo inno foko jammoreji ko nelala kono jammugol mo no jouerbe ballon jammugol mo inde ko dum woni star be yimobe bi maana santerbe ma jammugol goddo inde yimbe bombe dum ko hunde harmude aw yanumma anhu hadisan lifsadi ma aw yanumma anhu ma o mawnina e gaay makko hadisan yewtore lil ifsadi fi bonnugol oya dum don kadi hana o fillito e oya yewtore bonnande li gawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min az-zanni inna ba'da az-zanni ithm la tajassasu wa tawiyinu hakuna ma wala yakhtab ba'dukum ba'da wa tayoga e mon yoga ayuhibbu ahadukum ka goddo modon no yidi
an yakula ndo nyamata lahma akhihi maitan fakarihtumu anyi dum ka awanya tonya den e nyoren den kadi nyoren den no waywa ommo nyoata no waywa tajugol tew makko ngon jakka wa qawli sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar wa tajalu day qawmin min qaumin asana tanjina yakunu de jalabe be wonata ila don khairan harago kambe buri mojjude minhum dima be kambe jalbe be few wala nisa'un wa tasonnabe kadi jalu min nisa'in imorde sonnabe dimmobe mabbe ko fi hon dum asana tanjina yakunna de sonnabe jalabe be latuto khairan minhunna burbe mojjude dima be kambe jalbe be wala talmizu anfusakum wa taw aybindir kadi hakkunde mo felindir ha wala tanabazu wa taw jammindir kadi bil alqabi jammoje bonde bi'sal ismul fusuq boni inde fasiki yagal badal iman bawo inde iman nde yumma e bemma hirsi dammil fembu mande wa man lam yatub kala mo tubali wedi do piji bawo o wadi faulai kamu zalimun are ko bewni toñubbe wa qawli rasul ma kunna sallallahu alaihi wasallam ataduruna ene don ande mal ghaiba ko ni nyore galbe ni allah wa rasuluhu alam qal ni laado maki aw dhikruka akhaka konde jantoto da inde musiddo ma don e bawo makko bima yakrahu konko mettata mo tasa woli tawne makko o monoto wola dum no e bawo makko hay si tay dum no e makko ko du yete toñi ko honto wonde nam ila yimbe be inni araita yeti non ne laado in kana silati kenon fi akhi no musiddan ma bul konko mi woli qala ne laado maki in kana silati ke fi no makko mata bul ko yuda ko ma dama mettaymo siko tawde makko faqad ikhtabtahu are gomdi anyoyimo ko duwete nyore wa illam yakun fihi si ala e makko kanyu mata bul ko wol da ko dum don kan nanyore dum no feji nyore haray don fagada bahattahu haray don atoji mo tonye baleje wa qawli e mako mabbe fi hajjatil wada'a ka hajju sakkitoro inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ande ƴiƴam mon dan jawle mon den teddule mon den no harmi hakkundeji mon wa qawli sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in yoni neddo min ash-sharr imorde bon an yahqirande o jasinta akhahul muslim musiddo makko juldon siko dum tun o jokki are wata o yawi to bone mo mari on are on no yona yok no yoni yok wa qawli ma ko ne laado la yadkhulul jannata natal janna gattatun waddindiro yani nammamun waddindiro as-salisu ashara sappo etati on Allah yusabbahu konde o yennatama bi ghairi haqqin ko alda e gonga hayyan foti on non yenna dun wuri kana aw mayitan mahimu mayi fi o mayi hanande on tigi yennamo ko alda e haqqiga li gawli alayhi salatu wassalam sibabul muslimi yennugol juldo fusuqun ko fasiki yagal waqitalu kufurun wargol mo ko keferan kako pigol mo ko keferan kako walakin al fusuqu huna duna fusuqin wal qitalu wal kufru huna kufrun duna kufrin wa qawlihi ma la firde dun kapula feƴƴen fi wata woɓɓe goo dallinoro ɗum ɗon bewa wa qawlihi e mako ne laaɗo la yarmi rajulun rajulan wata gorko wo fero e gorko go'o bil fisqi fasiyaga kaari ko fasiki awil kufri ma ɗum keferan ka kaari on ko kefero no neɗɗo ferotako ɗum e neɗɗo illa tadda alayhi si wona ngol konngol ngol o feri o ya arta e makko directement kanko o wonta ɗum ɗon illam yakun sahibu kadalika so tawi ɗimmo makko on nanon wayi sa wi goɗɗo ko fasiki tawina o fasiki ko directement ko ila ɗon an won haray a wonti fasiki sa wi goɗɗo ko kefero tawi on na kefero ko ila ɗon haray an a wonti kefero ayi andi no heewi ko goɗɗo men wiyata sikkude no lorrude goɗɗo ta ko hoore makko woni lorrude ko ɗum waɗi pullo fu tawi sawru gaño juutintake ndu suppora giɗo wa qawli e mako ne laaɗo almutasabbani yennidiroɓe ɗiɗo ma qala kala ko ɓe woli kon fa alal baadi haray no adi haray hino e hoore adi ɗo fuɗɗade on ɗaɓɓutuɗo on min huma e maɓɓe hatta yatadi yal mazlum ha toña ɗon kadi jaggita yotto ɓeydita ila kan kadi ka yotti o ɓeyditi ɗon haray ɗon kadi kala ko ɓe jabodiri kadi arti e hoore makko wa qawli e mako ne laaɗo la tasubbul amwata wata yennumayɓe ɓe fa innam no ɓen qad afdaw gomɗi ɓe heddudi ɓe wontidi ilama gaddamo e ko ɓe ardinno kon tertude ɓe mum ɗum ɗon yonaniɓe ko ɓe hilno wa qawli e mako ne laaɗo minal kabair no jeeya akbarul kabair an yastuma rajulu nde gorko yennata walidahi jibinɓe mo ɓen wa qila sahabaɓe wonɓe nder ɗon wonɓe ɗon ɓe nder ñande tawi ɗum no majjani ɓe
be ngaldi ben enen laado hal yasubbu ar-rajulu waliday est ce que goddo non no wayi yenude mawbe mo dala ne laado maki na'am hi konno wonirta yasubbu abar rajuli o yenna baba gorko go fa yasubbu ar-rajulu on gorko kadi yennita baahu be makko yenna baba goddo on tigi yilto yenna be maray don ko yenni be makko do wadi adwa ka yenude baba goddo ma yinna nene goddo on kadi o yilto yenna nene ma haray don ko ayenni nene ma haray ayenni nene ma haray dum bakkatu no ton kono joni hadise on hino firi laabi buri don joni goddo no fewtude nene mo fasa fasi yenna be ma fewta e bemmo fasa fasi yenna be na yennugol goddo on ara yotto e bemma ay arabi ashar sappo e nay on Allah yahsadahu ko nde o hasotako siddo makko juldon aw yazunna bihi ma o sikka e makko su'an sikke bonde aw yubghidahu ma o monanomo aw yatajassasa anhu ma o wi'itomo o tefamo alayhi e makko li qawlihi ta'ala sabdalul Allah ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ithmun la tajassasu wa tanwi'undir wa la yaghtab ba'dukum ba'da wa qawli rasulih ma kunna ladol sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa tanhasundir wa la tabaghadu wa tantikiniran wa la tajassasu wa tanwi'undir wa la tanajashu wa tanjamfondir wa kunu wone ibadallahi ikhwana wa qawli ma kunna lado iyakum mi hadi on wazanna isikke fa inna zanna ande mi sikke akdabul hadis ko buri kon fenni nay yewtere nden al khamis ashar sappo joy on alla yarishahu ko do jamfata ko musiddo makkon aw yakhdahu ma o hodamo li gawli ta'ala walladheena ben yu'duna lorrobe al mu'minuna wal mu'minat bighayri maktasabu ko alda e faggitande ben lorrabe haray wadbe dum ben fagadi tamalu gomni be rondike buhtanan tonya wa ithman mubina wa qawli man yaksibu kala faggiti do khati'atan faljare ko duwoni bakkato aw ithman thumma yarmi bihi refti o feri dum o toñi dum bari an aade wodditido o inni ko on wadi fagadi tamala haray gomdi o rondike buhtanan tonya wa ithman mubina wa qawli rasul e sabu mako nelaado sallallahu alaihi wasallam e sabu mako nelaado man hamala alaina silaha kala ƴettan ɗo men kaafa wa man ghashana e kala jamfiɗo men falaysa min nare o jeyaka e amen wa gawli e mako nelaɗo man baya'ata kala mo halduduɗa faqul wi'u la khilaba awa jamfa ala nani ta goto e men jamfo e yani la khadiya awa hoddidirgol ala wa gawli alayhi salatu wassalam ma min abdin ala wo e jiyaɗo yastar'ihi llahu mo Allah ayninta ra'iyatan gayna teeri yamutu o ma yawma yamutu nyande o mayde wawata kanko ghashun ko jamfido li ra'iyati wonande gaynateri ko aynina kon illa harrama Allah sunna Allah harminay alayhi makko aljannatu aljanna a ko teddungal mon yo onon lammina be lagine aynina halfina lagine ko teddungal mon onon jongal lebe aynina be ngure mon halfina be ngure mon ko teddungal mon onon yo gollobe kurka duubi aynina be jawle patron mon halfina jawle patron mon on andi min Abdullahi kala shikki wala mi do jeya e be noddabe wawlana do hande sikketen ko onon tumi wawlani mako yawre mi woni warude mi do jeya do min kati wa gawli e mako ne laado man khabbaba zawjata imri'in kala perdindo beyungu neddo aw mamlukahu madum maccudo goddo eto ha beyungu o ya murta kala murtindo beyungu goddo yi ka dewgal ma murtindo maccudo makko yi e leyko de makko haray on waddu dum fa laysa min nare jeyaka yame wa ma'ana khabbaba ma'ana murtingol perdina ay afsuda ko bonnugol o ya few ha o yiwa e leyko do ya khada jamfo asadish asar sappo e jeego Allah yaqdirahu konde o hodatama aw yakhunahu ma o jamfomo aw yakdiba ma fennama aw yumatilahu ma o nettinana mo fi gadai dayni yobugol nyamande makko de nyawloda goddo jododa nettinoda don paadinoda don e yobugol ya dum do fop na ko hani le gawli ta'ala sabu dalo Allah ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqudi hunne ahadiji ni jon non ari mi nyawli ma e haldi nyalande kari heba jododa paadinoda don andi ya hunna li ahadindi wa qawli wal mufuna be hunnobe be ahdim ida ahadu
wa qawli wa awfu bil ahadi ahadin innal ahada kana mas'ula wa qawli rasuli ma kun la arban piji nay man kunna fihi kala lati be majji kana munafiqan hare unina fiqi yo khalisan ko labi pos wawan kanat kala mo dilati fihi mudum khaslatan gebal gotal minhum na majji kana fi railati ke makko kat khaslatun gebal minan nifaqi mo de nafiqi agal hatta yada hawa kitabi go ida to minata kan ko so hola matun khana o jam foto wa idha haddasa so yewti ko rabbi o kadaba o fenay wa idha ahada so halde da ma gadara o jam foto wa idha khasama so sunki da mo gokkuni fajara o yennay hara yo do ko nafiki wa qawlihi ma mabbe qala Allah ta'ala ka Allah dali salasatun tato ana khasfum min tigimi mi yeddondiro e mabbe men diskito ya yawmal qiyamati nyanda dargal wa be do borram ba yeddondirta e Allah heba go ngay hore makko si Allah jabi rajulun gorko atabi o okka goddum saban thumma gada rekte o jam fo fes o jabi taw inna ko mi okko no firti ma o mi okkamo de firta si goddo kinayo jabuto wa rajulun e gorko ba hurran o yeya dimo o inna kanko ko maccido makko ni fa kala samana o nyama cogungu o tawa yalla dum wa rajulun e gorko istajara ajiran o gollina gollowo fastaw fa minhu on gollo golla hatimina mo golle den walam yuti ajuran oron kajonnude o yan joddi makko ndi be do tato kambe Allah be waday face à face nyande dangal wa qawlihi e ma kun la do matul ghani nettinagol galo zulmun dum ko toñe duwaka wa idha utubi adukum si goddo mon kadi jokkinama ala maliin e do patron falyattabi yo jokku muttafaqun alay kon on jokkinagol hewre patron masalan nyawlo da goddo honno innete nyawla kan goddo on mo nyawlida ya jantamo ha ronkane wade ilande nyande on nyawli do ma yaha jantamo to ina he joni ila do jokku abdullahi kala yobete haray mo andiri lan jogagol jawdi mo andiri lan yurmende o torola yomi yoba mo minna mi yoba ma hara nyamande no hakkunde amen menen didon de mi duwa mo yobude o ina ya armi mi yoba haray waddike ma accutugol nyawli do ma on ara jokkala min hara joni nyamande wonti hakkunde me ko dum woni se a jokkinama mardo ko ya jokku kono non be précise moƴƴa si goddo e mo jokkinama ala mali inta ko mardo si tay mo wi ada ya yaw janta hidareni on no tampi buri duwado ma on don naya jab ko ya yiti ba duwado ma sa tawi non o mo wi ada ya yaw janta ko mardo capacité yobbol nyamande alandike mo kadi o girritike haray ila don ko on don jantata wa khaliq inna muttafaqun alay asabi asara sapo jeddi on an yukhaliqahu kondo ngikkinorta musiddo makko juldo bi khuluqin hasan ngikku moƴƴu fa yabdulu lahu al-ma'ruf o funsana mo moƴƴireji wa kufu o heeda an e makko alada ellaji din wa yulaqihi o jabborama bi wajhin taligin yeso hentinigo yaqbalu minhu o jabana ya isanahu moƴƴi makko din fo o rekoni sanamo o yaafu o durno o yaafu an isaatihi bonejo e din fo wala yukallifu kadi o fawali ma laysa inda kon kala makko lando dala mi wadane service mo mi wawata fala yatlubul ilma haraw dabbal gandal min jahilin imorde majjudo yaha kam anda wi'a yo fine ma mo anda lando damo landal aray dum kadi a tardi walal bayana o haraw dabbiral kadi bayana banginanede hunde min ayyin imorde ronkudo andugol ayibe hunde nemma a ronkudo andude bangande hunde ya dabbira on do yo banginane min ayyin imurde ronkudo lego ligawli ta'ala khudil afwa jogito yafiya wa amru yamira bil urfi wa arid anil jahilin wa qawli rasul ma kunna la alayhi salatu wassalam ittaqillahu la haythuma kunta wa atbi sayya jokkintina bone on al hasanata moƴƴere tam hawha moƴƴere dem monta e bone on wa khaliqin nasa ngikkinora yimbe ben bi khuluqin hasanin asabi asar sappo e jeedidi on asamin asar sappo e jeetati on an yuwaqirahu kondo teddinta musiddo makko in kana si on laati kabiran ko mawdo wa yarhamuhu o yurmemo in kana si on laati ke sahiran ko togoso li gawli al mustafa alayhi salatu wassalam sab ma kun la laysa minna jeya kayame man lam yuwaqqira kabirana umma mawnin ta mawbe amembe wa yarhamu yurme sahirana faybe amembe
wa qawlihi min ijlalillahi no jeeya teddingol Allah ikramu de shayba teddingol jooma puri ɗum woni mawɗo al muslimi tawa non ko julɗo de wona mawɗo kefeero wa qawli e mako maɓɓe kabbir kabbir teddi mawni mawni ay ibuda fuɗɗo bil kabiri maɓɓen taw si arana fayɓe ɓen servugol ñamete o walamma urifa e sabu kon walima urifa e sabu ko anda anhu e ko yetta en laaɗo sallallahu alaihi wasallam min anna wonde no kamɓe kana ɓe laati kay yuta bisabihi ɓe addante no boobu hoy liyadu alaw fiyu ɓe du'ano koy ɓe torano koy bil barakati barki wa yusammiyahu o inna pay kon kon fayada'uhu o waɗa kon fi hijri ka ceeci makko o wundo kon farubama bala sabinu heewi ko boobu hoy lewnayno fi hijrihi ka busene laaɗo ka koyɗe maɓɓe alayhi salatu wassalam kono ɗum haɗata sigo kon kadi addama ɓe ƴettay o ruwiya fillama annahu non laaɗo kana ɓe laatke ida kadima si ɓe hewtiti min safarin e voyage talqahu sibiyan pay koy koye fof jaɓɓotonoɓe fa yagifu alayhim nelaɗo daro e hoore maɓɓe haɓe fof ɓe gayna summa ya'muru refti nelaɗo yamira fa yurfa'una koye fof koye towne ilay faade maɓɓe ɓe wundo koye fa yajala minhum yadayhi wa min khalfi o joɗɗina gokkoye yeeso o joɗɗina gokkoye ɓaawo ka hoore puccu maɓɓe hoore geloba maɓɓe ranewa peng wa ya'muru ɓe yamira sahaba o sahaba maɓɓe an yahamilu ba'dam de ɓen kadi ƴettanta ɓe yoga e maɓɓe si ɓe waɗɗini si ɓe wundini hakka hoore geloba maɓɓe ha heewi yamira sahaba ɓen yo ɓen kadi ƴettu koye pay koye hedditi koye ɗum ɗo fof nelaɗo kowoni waɗirde ɗum rahmatan minhum ko yurmede immorde makko kanko nelaɗo alayhi salatu wassalam bisubiyana fi koye ɗo pay koye attashi o asar sappo e jeenayi on an yunsifahu ko nde o laaɓanta mo reedu min nafsi ka wonki makko wa yu'amalahu o gollida e makko bima yuhibbu konko yiɗi an ya'amala bihi o gollidi e mum li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu maako nelaɗo la yastakmilu al abdu timmanta jiyaɗon al imana iman hatta yakuna ha laato fi e makko salasu fisalin piiji tati al infaqu ittugol sadaka min al igtari e hunde fanɗunde wal insafu e laaɓal reedu min nafsi ka wonki makko wa badulu salam e sakutugol salminago yo Allah newinan en ɗi tati wa qawlihi e mako nelaɗo man sarrahu kala hatton jinɗo kala mo maapini ɗum kala faalaɗo an yuzahzaha nde o dandete anin naari yitege wa yadkhulu aljannata o naate aljanna faltatihi maniyatahu yo arumo ɓiɗɗo makko on wa huwa tawa kanko yashhadu mo seediti an la ilaha illallah wonde ala reweteɗo si wona Allah na muhammad abdu rasuluhu kala hatton jinɗo ɗum ɗo faltatihi kadi hara yo armo maniyatu yelaji makko ɗi yelaji makko moƴƴi